Kubor ka Batisi TV. Lawan rasa pi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sunsnem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Sakaway pat ka kinhon jong kipait ba nong shong shnong jong kashnong maupen kabahap hapo ka hima bhowal East Khasi Hills District kilami shakmat man ai jingkershan halor ka jingthung acting rangba shnong ya uba bikenru kharbani daus im jong ki hima bhowal upa im kinsai ens im hakashnong maupen hadin baka samoy traikam ka basan snempura jong rangba shnong berim kashnong maupen uba Angelos Deukhat kalakutno haka arpu waitrik unail ber arajar arpo. U executive member berim jong kedorbar senong maupen uba tamdor lang risau lem harengkat ka jingyadon lang jong ki nongkit kam berim jong kesnong bat katto kat ningut ki reu pait ba haka jingyikren bat kilat pathai kubor haka henreu trik unai wing arajar arpo hanong ba shilong kila penpau bakani ke jingthung acting rangba snong ya uba bikendro da us im jong ke hima bhowal kadai ka ba us im hi ula pentrai kam katkum ka ak jong ke hima kabala don lupa bat kam dai satya kabala shule don bor kumbala kenno da ka waipat ka kinhon kabala tur shaka office jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hakini ki khendiat sngi sho uba tamdor lang ula yathu baki babon hi kipat ba ki kershan yakani ka rai jong usim na bakalong da ka lenti jong ka ain da ka jingle don bor kanong rim ka bangiwan hang ne kalong ba ka bangi iya ki gilak patai kubor hakalai tarik ka jingkran ki katu kat ne kipat ba nong snong jong snong open ka jingkan tho ka baidai bat ka jingthung acting rabai snong jong usim ke hima bawa te hadin bangi la puli bnia ya ki rules ki ak jong ka hima bawa ngiwan hang ne ban percaya khamat jong pi ki press media ta singi hak baidai bat ka jingthung jong usim yu acting rang ba snong pa snong open ka jingthung jong acting yu rang jong usim yu acting rang ba snong kam dei da kano ka chipen khain la se kat kum ki rules ki ak jong ka hima bawa ni su thu shai ba kat kum ki rules ki ak jong ka hima bawa usim udon ka hok udon ke benta ba untung ya wa acting rang ba snong hadin balakut ketem kumura ba snong ka jinglong rang ba snong jong iba Angelos Deukhat nadu arjarsan kan kut hadu arjar po na kajing kang sai sinang pasal yang mo la sajid rang ba snong iba Angelos Deukhat nadu arjar kasan berketem gerkut hadu arjar arpo haka arpo waitrik jong berisab bat nakaliang jong usim ula penmi ko ordar ba un penlong no ya ka jingjit rang ba snong haka arpo waitrik jong bonemas dei nak takadaw ba nakaliang jong usim upen sange no nakadaw ka jingwan jong ne khlam covid-19 jong ne usnem ba menta te hadin kata nakaliang jong usim ula pentip haki dekhot jong ke easy bat kat tu kat ningut kirorong ba papa khmat po kasnong kathau jong kasnong mopen ba un bon khot ya ke jingilam bang ya perkhat na benta ke jingdon kam namta ka ibit kebyang namta ka imlang ka selang po kasnong mopen nak kam tame hak baidai bat ke jing ben kre ban jit yu acting ra kasnong kam dei ke jingle don bor kam dei ke jingle bakla jong sim ula don ke consultation bat ngi ki pat ba bat ngi ki isi barem jong kasnong mopen kata kalau pasaya te hadin bangilai consultation hakalai putrik na kalian jog kat tu kat ni ki baladep kran hakalai trik ki bla penmi ekspres media perkajing keno jog kat tu kat ni hakabai dei bat usim jog himawal makiri ki lah kata kalai putrik bani consultation bani kran bani perkat hakabai dei ban jid acting rang basnong makiru kila kubur lang bakalong ke badai e bangi jid acting rang basnong ban hadin bangilai yo ban jid acting rang basnong ni ba bikendro kharbani bonlong acting rang basnong basnong open kamdon kano khuri-hura kala ya be yer timo kata kalong ke besai hadu kata-kata ti hadin bakami ke order na kaliang usim bar ula forward hakaliang jong how liang jong urang ba snong barim ba dakumno pidai ban IT no ekikot kisla how acting ramasno kata ka julong hi kanorim ka julong hi korkom mo snong mo pen jungi ka julong hi korkom mo ka me bawal ka jungi kala don diki aks kilur ski babyang bar hadin bangila pule ba kirul siap jung mo pen ngiwan hang ne ban persai ma jok him taksi kata ka de jing sisa ti hadin ba kami ko order na kaliang usim berlapa ting hau rang ba snong barim jong snong open ba usuba bekin IT no yakikot kisla hadin balkot katen na kaliang jong rang ba snong sngi bot persai khmat jong pi ngalong dikot barim jong isi snong open ngati ba lo ha ka bede ba ka jipriat kam jong ni rang ba snong barim jong snong open uklam khot ba di kador ba snong la saus nem mansua saus nem ukhot ta hakasin ka banikong hakasim ka banikong usdang arjasan hakajan riu ukhot ya ka
Dorbar pelun yang kesong puan. Hadir nang tahu kam khot syuk dorbar pelun. Ulak chuliat dorbar tamu wei. Wat ngi kita khot jong isi barim ngimdon jitip iai harkul kom perdiat senang perdiat tak. Kata kada gijing sisa. Bat hadin ba kajing peta nak kalian ke district council. Yau orang pak senang barim. Ba subha kini kikot kislag adon ini. Meski wat percaya khot pium tak sing. Kam dai mai keren lamler ring keren ikut kum kikot kislah. Kadai kajing tok buat nak district council. Nak district council ko apa? Haurang pak senang barim jong senang mau pen. Pidai ban IT no ikut kislah bar ki jing don kam jong ka senang berkhot. Di hadin nang ta kasami kene khurira de nak kadau bah bai dei bar ka jing tha jong muslim rengkat ka district council ban IT no ikut kislah bar ki jing don jing em jong ka senang open kasami ka tu khot bor hakalai tarik. Baki persya kadon kai kai lendat nakam nak i lendat balikin mi kumtai. Ngimuan hang ne bangin pen i ka jing bur pat jong i ngiwan hang ne da kasur jong pat ba. Ni don sibut ban pen i khmat jong ki jong pi ki peras ki media. Ni khambut mangi la se. Ladingi challenge ring ngimuan hang ni ngisu thu syai ba ka protocol jong ka sokar me khalia kamsha khamtam hak bede men ka klam covid-19 menta te kum ki press ki media ni kuan man syai khmat jong pi ngidon hang ni ba secretary barim iba herol risau koordinator jong ka senang mopen iba walam ncm nang tai ba laj par ide u dekhot isi kam dei bangi ngi kren lam ler ki ibaro ngi kren nadu ka mensim ngikum ki briu ki bra sempang ki briu ki bra pule ya ki an ki rukom ki an ki kanun jo khima bwal ni war hane ban percaya kmat jo pim tasni kata ka de rukom dia hadin ka jingwang jo kat to kan ngoro ka jing keno jo kat to kan ngot iba biken ro bah kapor mensua kapor badalong iba biken ro lalong rang ba snong barim jo ka snong open ram bakla haki hajar kumta arjar live jar saw lam bakla ni shwa kata ngam lanam bakla ngam tipi reto ulalong rang ba snong Bat hadin nang ta hapdeng ke jingbon kam jong ilase irisan no kata por. Kam dei bala syabe don bol la syakni jubor hakipat ba nang senang je kecom ben. Hari nadu kata kapor ba ular resign ya ke jinglong rabak senang udang longhi udkhot jong isi je kesenang ben. Hadu kini kisni bamtar. Kai ka ba pensem jing kalong ba. Ai dau kalong ba. Mla ban penbek ya ke jing dia. Ngai bang pun sing ngong ba. Kador bar kisah kamdei kador bar tang ban ai chicken jilia kador bar kalong sing kador bar kalong pada perkan ye kikam kalong karoi kepat lani ga kabha kamya posisi bosal kadi kata kador bar re le si mla ban ai chicken ban penbek chicken jilia ya presiden re kikam mla ban penbek re kan kin pensateng bro kata la ban le pensateng re Henry kalong kau wepat kalong badan kam kador bar kalong banyak keren atau roi kepat bat ki kam hapul sang pertama kadi kata Henry ini pat mentau ai dau ba umla ban lum namar ba umla ban ben ya ya ka jikin dia di tang kata kalau mau umla ben jikin dia umla ban lum ya kedor ban ini kan di kalau ka jing ai dau ka bat ka we bat iba akan mau ba ha kedor ban balong sin kadi ha senam arja katra akan mau begitu senam nak tahu bah melak ban penbek dan ban ai ke jikin dia nak yang baik ba nak langka hatu ka dorbar ki pensateng dan ki aipor ya urang ba sinong ki ong ba iphone airat tang sibnai ba ban penbek no ya ke jikin dia ban penlong ke dorbar kolong hapo sibnai Henry hakata ka poro macam melak jin hadu kene sing cempat lah ban penlong ya kadorba ta kalong ka pencem nge ngai ba kaniru rong kadon ka ai basal le ti sakawe ngakan mau ba hakatu ko por ba wat kumurang basino la keren direct wat apa baru ba ngapa suban sim kumu rang basino hatu por kidon ki kam ya dia saya kedik ngalaban ong direct ba Habtu por balon ketika buat penmi ketika jauh bat petrika mu adhar nembar. No, hakatu ko por di ladon ka jingkren ba tresu ban long kumurang ba sino. Tin nak leng jong kipat ba hakatu por lawan hangaru ba. Kila kong ba ngila kwa ban perlong no ba. Henry kataru kam pras ko takor. Di lekut kan re hakatu ko por nak leng pa ba ngi ba. Barang pa sino ka pertas lah long ba ikwa ya ka dorbar sini. Ikwa eka dor barsi hatu kuat tidak thoru agi hakken ro dan ya untuk hagiliti yusunong bang ikwa ya ka dor barsi kata kalong ba ipai ba hatu kuat lakwa dik ya ka dor barsi jin hadu kini kismi ba
ngim semala ban yo kata dorbar apu senong dia kawai pat kalomba na kaliang jong sim kahima buat long bang ai ke kerjaan ba ngangalong sekretari barem ngakan mau ba kapur bodon we wan nabar bang ipencong korentai po senong dia ketupon na kaliang jong sim ni berangkat bat ni di kot juga eksekutif komiti juga senong ya don lang dia hadir pada pendap di kam nam ta ban pen yang tak busong korentai di ulakot lang itu orang ba senong ya orang ba senong yang iru berisong bakit katu ni ruba berisong hakamra kebakarpang tinggal keren dia hak tu kopor kan mau bana kalian jong acting jong usim dan karena kalian jong usim ulat terwa enggak kan mau bau orang ba senong ruang ngala sutre bulan tian la kata katu ni benar dina kalian usim ru klem lender ulat terwa pat ulat terwa biang lo lada pidang la berketeng kam ba kadono kanika jing khangdam nak leng sarkar lembaga nak jingpang corona den na umba nak hak tupor ba nak leng yusim rum semale kanu kekam kabum lese kabum lese ka bayat lai ya karul sunane ka ai henry hak tupor hak tupor 8 map kan mau kentin ba ngam dei bal ngalam ler 8 map ya urang bisung ong ba subama bangam semala ban penlong ya kadorban hak arpui tering mat dia orang dah pidang lah kamu undang penek biang ban beteng ya kamrang besong sipor rei nah hak tu kepor uang pat ngam lah su subajit no doi dan kalian jung simpat 8 baik pat ya ka por banjit orang simpat ya orang besong dan wala kataru kinotis ulah ada kinotis losam hagit kon ka eksekutif berem ndai besul lendet rengkat katu ni ngot ki ri orang ba tu kesno ya don lang di kot eksekutif kumti kesno ngam laban balai tu don ya di don pun ngot ri ya kata ki bom laban wan tu sing la le mno nomor layo ekonotis nanti playo ri kim laban wan le nyin le su mno te i ba ka jingle ka jung sem lomba hak tu arpoi teri hak lai pu teri hak bang lapel musim lah kot ya kan dikaji lang budget yau acting orang Basnong pada diskurs dia nak kalian jongi nilai ketai sani nilai keren sani itu hak tu pot dia hak tu pon nak kalian jongi kasur hak tu pot ruang bah ni IT hak eksekutif dorbar jong kahima bahkan jin bagiau acting orang Basnong dia nak kalian aku ngaji bah nak kalian jong ka eksekutif dorbar juga himaru kale ek babatam berkajian ya iba bikin ro karbani bainlong kum acting benetre sipor kat bah kanika mana ati ba kam acting kare kam tang sipor kam acting ti iba ka jingle yuk sim hi ule kan kono kolong dakalenti kebadai kata kanika dengan soban ai di kerjaan ba kini jingkran di kebawan men hakani kalai tarik wong iba don gue bakna tu singi udon lang haka kau haka udon lang haka tak singi haka lai putri udon lang kata ngam la ban len udon lang haka tak singi ndai ko sipan ong ba musim wa sule lendet ule akan uruk sang kajing tip ka isi beri kim tam ke diskurs bagi isi beri ndai iba nganga di we sekretari balai paru di we udon lang tu singi ndai iba ka ke bau musim ule ke badai ba ya kata kalong ka ule ek badai na kalong ko be mo ba amar usim ule akat kum kirul ski ak jokai mabwa hani kala shaibi if any reason a regular langba snong cannot be appointed the sim and the darbar may it consultation with the villagers appoint an acting rabbi snong from the elders of the village the most behanding and taking over charge of the property materials of the village by the proceeding rangba snong to the succeeding Rang Bashnong in the presence of the elders of the village with a report. Kata kala syai. Kani kadi kala don pa. Marku makran itu iwai balakran men hakani kala tarik. Iong ba kam judon kata kajing panjit la ting apo sna moben. Kata kalau ko pakla kila syukur ni ka bom la banong. Kadi kala syai ka aks berkarul jong ka bual. Ka adan ni. Ribali ki keren kumte. Ni ka pau begitu ki pak sutu wa di garus la ak jong ka hima. Namar kasno moben ka hapa po ka hima bual. Dia kata kala syai